vho livhana na nyimele ya u fhelelwa nga mishumo zwa naniswa nga tshiimo tsha u shuma tshi si tshavhuḓi. Zwa zwino khevha vho vhumbana vha tshi khou lwisana na u fhelelwa nga mishumo ha vhathu vha madana a malo vhe vha tholiwa nga tshifhinga tsha musi COVID-19 yo tou halipa tshoṱhe. Thendelano dzavho na muhasho wa mutakalo dzi swika magumoni mafheloni a ṅwedzi uno. The fact that we've got a hospital, the fact that we're in a province where patients are not being provided something as basic as bread for 2 weeks speaks volumes to the incompetence and uncaringness of those that are responsible for the management of this facility. And that is not the management that sits on the 9th floor here. This is a management that is responsible at the level of the province. Vha muhasho wa mutakalo vunḓuni vha ri a vha tshena masheleni a u badela vhashumi avho vha madana a malo. Vha muhasho wa gwama vunḓuni vha kha ḓi bva u ḓivhadza uri muhasho wa mutakalo u ḓo avhelwa rannda dza biḽioni dza R59. Vhashumi vha tshoṱhe vhone vha ri vhathu avho vha songo ṱuwiswa vhunga vha tshi khou thusa zwihulu. Izwi zwi khou bvelela vhuongelo vhu tshi khou ṱanganedza vhalwadze vha tshivhalo vhunga vhuongelo ha Charlotte Mateke vhu tshi khou vusuludzwa. The Gauteng Department of Health will not be able to renew all temporary COVID-19 posts due to budgetary constraints. The department would have liked to retain all temporary COVID-19 appointed staff. The current provided budget by Treasury to pay for these posts is unfortunately inadequate to keep all workers. Maṅwe madzangano a vhashumi a ri a ḓo itela khaedu tsheo ya u fheliswa ha mishumo ya vhathu avho nga u bvela phanḓa na migwalabo u mona na vunḓu.